Jesucristo tatituste, según Apocalipsis 18:4, okarjamaste, akam sasao artaniptam. Markaha, mischunhapham, hanhupanakchik hujloraphamti. Buenos días, Hilanaka, Cuyacanaka. Aske alwakipanaya, acá sábado, wihta cantatina. Isa munat hila munat Cuyaka, Señor Jesucristo en Sotiparúa, arum tanipxma. Bueno rato kiwa, tiempo nakaj pasjaraki, y hasta ni akiwa, tunka kimsani urunaka, acá noviembre paxitja, sarak tawaejej. Kamaja munata radio ichukirinaka, kao kachakanakantej istapjta, humanakaroa, arum tanipxmaja, Señor Jesucristo sutiparo. Con jamatej nia, pasere domingo, pasere sábado, ukatpacha, mayast astana, ukaste radio Riveriña, 101.5 FM, ayuka radio umpiwa mayast astana. Ukamaj kusisiñawa na yatakieja, también arumtaña, taque kitinakatej istapjta radio Riveriña, ukaje katasijaya, Huancané lugarana, Huancané, Perú, Calogaran Jatasieja, Radio Riveriña, 101.5 FM, Hayuka, Radio Mpeo Mayachastanja, Nanacaste acá, La Paz, Chuquiago lugarata, Altupata lugarata, Radio Tercer Éxodo, Hayuk Satpachawa, Palta Sinipxmaja, Humanacanjilatama, Hermano Lino, Majkamisaki, Radio Ichukirinaka, Kitinakatej istapjta, Radio Tercer Éxodo, Humanakarosa, Arum Tanipxmawa. Ukamarakiwa Kitinakateja, Radio Riveriña, Haukatokej istarakisto, Perú lugarana, Upanakaroa, Arum Taraktanja. Nairakatja Montanua, Arum Taña, Kititeja, dueño, Radio Riveriña, Hayukana, Irpiripa, Ukamaste Gilata, Lucio Díaz, Condori, Uparoa, Arum Taraktanak, Diosa Jupar Bendispan, Jiwasanakaro, Permiti Tapata, Ukar Radio Toque, Maest Asiña, Ukamat, Diosana Runakapa, Paltañatake, Take, Diosana Wawanakaparo. Ukamaja, Arum Taraktano, Gilata, Simón Huanca, Yanqui, Uparos Arum Taraktan, Camisa Quistas, Gilata Simón, Ukamaraki Esposa Paro, Cuyaca Rosa, Wawanakapar, Arum Taraktanoa, Diosaj Bendispanistanoa. Ukamaste Monaraktanoa, Kitinakatej istapjta Radio Riveriña, Perú, Huancaní, Hayukatpacha, Humanakaja, Arum Tatapjtawa. Walja, comunidades, Humanaka istapjtaja, ¿no? Campo Chacanacana. A ver, Watasani, Ukawjaro, Arum Tawaitanja, Señor Jesucristo, Sotiparo, Kao Kaninakay, Ukawjanj, Istapjarakche, Radio Riveriña, FM 101.5, Uka Radio, Dios Ajupanacaro, Bendispanay, Sasao Sawaitanja, Ukamarakiwa, Inchupalla, Upanacaros, Arum Taraktan, Ukawjan, Hotjarakiwa, seguramente, Dios Anuanacapa, Upanacarosa, Arum Tawairaktanua. Que tiene que istapje Rosaspata ukalogarana. Rosaspata ukalogaran istirinacaroa arum taraktanja Señor Jesucristo sutiparo. Ucapaisparake, Wilquichico, Taraco, Puse, Asangarillo, Huancho Lima, Ucamarake, Loriata, Copisco, Taque ukalogaranacaroa arum tawaitanja. Munata Radio Chuquirinaka, Diosaja Chanachapa, Humanacaro Bendispan, Nanacaste, Paltasinipxmawa, Chuquiago, Altopata Lugaratpacha, Radio Tercer Éxodo, Hauxatpacha,
Mayastasisa Radio Ribereña 101.5 FM Hauka Radio Pach Mayastasisa Uksampachao Paltani Wayapsmach kun Hakosien su caja Ukamach Diosach bendispanaya Unata Hilanaka Kuyakanaka Sinti Sumawa Ukama Mayastasisina Diosan Aronakapa Paltaña Humanakaro porque Diosach Sarakiwa Kaya según San Marcos, capítulo 16, versículos 15, verso 16, ukawhanakanja, hischistoa, sarabham, parlanibham, acá glorioso evangelio. Gloria a Dios. Takeakinakaro. Parlabham. Kititech iausani, ukatuautisasini, hispiataniu siwa. Ukampis kitinakateja, Hani Karakini, ni wautisas kanisa, upanakasti condenación hekatab harakini, sasaosidio san arunakapaj. Ukamaja, munata radios chikirinaka, hilanaka, kuyakanaka, humatej todavía hanira diosar katuyasksta, humatej hanira todavía chuimam diosar loktawaiksta, akalwas paua, humaj Señor Jesucristoro, respirimat, katokasma chuimamaro. Wala akusisiñas pao, porque viñaya cañaja, Señor Jesucristo ankiu uthi. Ukamaja, Dios auquilla, bendispan, juparo oración toque, hakestasueñani, acá programa kaltañataki, acá programan japaraltasistanoa, kunas kolyana hayoja, haukatoket, ¿no? Que es el Espíritu Santo, ukatoket paltasistanja. Ukamaj nairakat Dios auquit maitasueñani, ukatste, Mapacho esta hora quiñani, entonces nairakat Diosat oración loroañani. Señor Jesucristo, alajpacha capaz loriri Dios tata, Dios pagar smawa akalwatana, maiko timpesumaj permitista, acá radio tercer éxodo, hauxatoque, arona kama parltaña. Ukamarakiwa, mayastasita, radio revereña, uka radiumpi, ukamaja, Akalwatanja, Waljaninakao, Ischuktasipke, Radio Tercer Éxodo, Ukamaraki Radio Revereña, Dios Santo, Taque, Uka Istirinakaro, bendistam, Señor Jesucristo. Padre, Humajpaltam, Akakoyan Arunakama, Humatawa, Viñaya, Auqueja, Human Otji Viñaya Caña, Human Otji Samaraña, Human Otji Cosesiña, Dios Pagaratama, Koyan Sumauki, Ukamaja, akalwatan, nairos yanap tarakita, acá micrófono nairakatana, acá logarani katasta, humay Dios, ajayumampej, chamainch tawayita, kailkatanakams, uñaistayita, ukamaraki akalakaj, take amuyox humaj usam, ukamat arunakaj arsutaspa, take wawanakamataki, kitinakatej istasipki akalwatan. Ukamaj Señor, Ukamsa saumait asiwaisma, yuspagar tawaisma, Jesucristona sutiparo, ukamapan. Gloria al Señor. Bien, Hanir, Dios en una caplit casa, macocho, istawañani, ukacochompiu, yosaroj, yupeist araquiñani. Gloria al Señor. Akapachana hakanyah, ma pangkarar untatawa, ma korar untatawan surikirakiu haken hakawipah, ukampisa, ma takiu uti, humataki na yataki, ukasti diosaro iyaw sanyasa tatachoy masampi, hakikir sacrificio sa pamainis loktas nyasa, winyay hakanyhik hatanyataki. Akapatyan hakanya mapangkarar untatawa Akapatyan hakanya mapangkarar untatawa Makorar untatuan suritiyo haken hakaw Orar untatawan surit kiyo
sakit markaparu aruna kaparlanya take ni Kristo Jesus ato hanancara kinya take ni Kristo Jesus ato hanancara kinya kuyap kaya sipketay mo na Sir Kristo humarokyo makatanipsma khaniu chui manakahan askip kiti wawa mapht sanyataki kunay man pantkasinya nakaru puriwayapta arunakam aram tasisa yanap tasip khetay kolang Kristo arunakam ampiya wait tasip kheta kitirurat arkap Krista humasapanak wawinyay hakany arokuti ukatwa hangke untasa humasaparuki kusisip cuy manakahampi arkany munapasma kuyataya sitay Kristo humarukyo makatasa kuyataya sitay Kristo humarukyo makatasa arunakaw makananjanya yanap tasir kitay arunakaw makananjanya yanap tasir kitay. Gloria a Dios. Dios ajalawatapan, kasuma yupay chavimpe, chikpachasa, Señor Jesucristo kiwa, kuyapt easirej. Upana kira ki utji kispiasiñaj, porque jupawa, Calvario cruzana, Collana wilapa, wartasi. Huchama harikañataki, huchama komachañataki. Ayukatawa, Humanakaroh akalwatana, aka radio Tercer Éxodo uksatpacha, ukamarake radio Revereña uksatpacha, paltani pxmaj. Ichasti humaj istaskakim, wakistasim, esa wakisiu Dios anarupaj istaña, taque respetompe. Wakisiu Dios anarupaj istaña, taque respeto, reverencia, usktas. Ukamaha, liitasiwa ñaniwa Diosan qillqatanakapa, ukamata naira qataro sarañataki, acá mensajina, contirnia, walja programanakan paltastan, que es el Espíritu Santo, kunas qollanajayoja, aucatoquitwa paltastan. Ukamaj paltasis kikiñani, posiblemente acá alwatampej tuktejañaniwa acá tema, maya programanakanste, y acá temanakat paltasiwarakiñani. Ukamaja litasiñanía Joel, Antiguo Testamento, profeta Joel hopan libro pistartasiñani, Santa Bibliana, ukaj mirqe testamento ukangiwa. Ukatste qatwañaniwa, verso 28, Joel capítulo 2, verso 28, Castellán aronja akamsasao qilqtata Dios narunagapaj. Será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros viejos soñarán sueños, y vuestros mancebos verán visiones. Y aún también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová.
Y será que cualquiera que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como Jehová ha dicho, y en los que quedaren, a los cuales Jehová habrá llamado. Dios bendizpan Arunacaparo. Gloria a Dios. Kun Jasumas, Alajpacha, Dios Auquina, Arunacapa, Lit Asiñaj. Kun Jamoskas, Alajpach Diosan Arunacapaj. Diosan Arunacap Jamaja, Haniponiu, Kiti Hakins Utkit. Diosan Arunacap Jamaja, Haniponiu, Kitins Kaukans Utkit. Porque Diosan Arunacapaja, Wale Koma, Wale Kollana, y Wale Chikaraki. Isa. Ukatwa Humanakaroj, Akalwatan, Mait Absma. Usktawayamaya, paciencia, atención y respeto. Hayu Kapachakiu, Diosan Arunacapja, entiendiñani. Ukapachakiwa, Diosan Arunacapampej, almanakasaj manqatani. Porque alman manqapaja, Diosan Arunacapawa. Kitinakatej, Diosan Arunacap manqasi. Diosan Arunacap iste. Uka creentinakan almanakapaja, wali chamanch tatapuniu. Wali turunch tatawa, istap tatarakiwa. Pero kitinakatejan ist ki Diosan Arupa. Kitinakatej nimon kis Diosan Arup istaña. Uka persona nakan, uka hakinakan, almanakapasti, walit ukarakiwa. Kiwanch kiriraki. Alalaraki. Uykuraki. Un hayakisiñas. Ukampis alakpas Dios aukeja muniwa. Ta penina istañapa arunacapa. Ichoro hakipian mungtantej. Ukamak Dios akalwatanja. Umarup arachtaipan. Y humaste. Usktam wale atención. Ukapachawa almamaj mancasine akasumat anta. Porque Dios anarupaja mat antampes aserakiwa. Haniwanchit anta. Hanukasti viñay hakañ anta. Gloria a Dios. Ukamaja. Munata radio chukiri. Munata hilata, munata amigo. Kunaponis kamaj kolyana kayoja. Ayukat haipalt astan. Maisktaw no? Kunas kolyana kayoj. Pasiri programa na kanja. Niawa uñesteanipxma, Santa Biblia. Walja versículo naka. Ukampis akalwatanja. Maqawq versículo nakampej uñjatas kaktanwa. Profeta Joel. Upan libro pan. Kayaqtata. Kaukera runektej lit astana. Ukauhan hekhatanwa. Profeta Joel la captoqueste paspa diosawa arsuni. Munat amigo, munat hila. Diosaja ma profetan pepeniu trabaje. Diosaja ma hakpinwa usi. Kisa diosaja ajayua. Y si tej diosaja ajayuchaja, upaj necesitiwa human la cama. Nayan la caja. ¿Ve? Necesitiwa ma instrumento, ma chacha. Y acanja, kailaktataw Santa Biblianja, Joel, kiten su paja. Joel okaj, humjama, naijama, hakerakinwa. Pero, Diosarop achita, Dios toquet ajlita, profeta ñataki. Esa. Dios ajaneras akamundo kailt que ukat pachawa. Upaj ajlisiritaina. Ajlisiritaina
profeta añataki. Ajlisiritaina awatiri pastor añataki. Ajlisiritaina apóstolo añataki. Ajlisiritaina Dios aja yatichiri maestro añataki. Kunja nos parqueas. Uka tawa uka ajlita. Diosana wawana kapaj. Ma instrument ham. Tiempo paro, horas paro, acá hora cana, unstataina. Gloria a Dios. Entonces, kaya tiempo na cana. Acá Joel, hupaja. Dios toquet ajlitata inawa. Ukatao Dios ajuparo usataina, la capa, amuyupa, amparapa, cayupa, chuimapa, etcétera, etcétera. Paispa Diosao jupamp estapisitaina. Paispa alajpacha capaz glorir Diosawa Joel jupan la capa usawa yatain utilizataina. Ukatawa Joel hupaja Dios toquet Aronakja Arsoniwayana. Ukwalit Astanja, capítulo 2, verso 28, Katnera Kataro. Diosaj Satainawa. Nayaste. Jepa Orona Karoja. Taque, Hakena Karo, Warjataneja, Koyana Hayo. Ukatopanakaja, profetizapjani. Ukat Khananchapjani. Ukamarakiwa yokalwa ojaro imilwa ojaro nayaj koyana hayo warhatani. Chuimani chachanak jaros warhatani rakiwa. Ukathupanakaja vishonanak unjapjani. Ukamarakiwa inanak jaros nayaj warhatani koyana hayo. Hupanakaste samkanak samkapjani vishonanak unjapjani. Uka koyana hayo mbej. Gloria a Dios. Hanio solamente hupanak karoke hanukaj taque uyuatanak karo emilio pasa y ocayo pasa. Biblia sewa siervo y sierva ukajsan moneja uyuatanak emilio pasa y ocayo pasa hupanak karos nayaj koyana hayaja warjatanirakiwa. Gloria a Dios. Kun jaukarunakaj usiskeyas. Hanera todavía Señor Jesucristo yori waikant akora ken hanchina. Ukapachaj niyawa aka profeta Joel ukaj. Diosan monanyaptoke. Diosan voluntad aptoke. Upaj arsoni waijataina. Paz pa Dios la kap usas. Joelan la kaptok Diosaj arson jataina. Akasuma aske profecía aronak. Kunanakatej tukui timpon hokaseñapaki. Kunanakateja kepa oronakan kananchatanyapaki. Taque uka aronak. Koyana haitoket. Diosaj arsoni wayjataina. Entonces ukamaj kunas koyana hayoja. Koyana hayoja. Paz pa Diosapi. Koyana hayoja maesatja. Chama satapi. Poder kwa chama. Koyana hayoj maesatja. Arjatiri. Abogado si Biblia, ¿no? Koyana hayoj maesatja. Consolador. Ojanukaja chuimachiri. Gloria a Dios. Koyana hayoja. Ma sello, ma marca, ma chimpo. Acá ahora queta alaj pacharro ricojita jañataki. Gloria a Dios. Ojalá y humaj entiendisme. Ojalá y acaronaka. Pacienciampe, respetompe, y osañampe acá orasan istasma. Kuna pachate humahu kam istatu kapachaja
Paspa Diosau humar churatam sabiduría. Paspa Diosau humaro akaronaka uñestayatam. Nairamaj llawirtaniwa. Amuyumaj llawirtaniwa. Kunalaikote humaj istatao respetompe. Pacienciampe. Ukamaraki istarakitawa iyaosañampe. Dios akalawatapa. Ukamaja. Koyana kayoha. Promete tata inao Dios toquet. Akatukuy kipatimpo nakar Dios ma umampes warhatksna ma personjaro hayukam warhataniña. Okleit tanj castellanunj. Cuel 2:28 canjsej. ¿Será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros viejos soñarán sueños y vuestros mancebos verán visiones? Gloria a Dios. Hanito kajkosisiña aquí. Dios han promesa nakapawa. Prometita ka tiempo pacha. Aka kepa hichoro tiempo nakasataki. Aka promesa nakaj pokasara kinwa. Primeros creyentes nakampe. Aka promesa nakaj, aka profecía nakaj pokasara kinwa. Primeros Diosano o nakapampe. Kunapachatej Señor Jesucristo ja. Hiwata naktaipit haktawayjeja. Biblia siwahopaj positunka orompeo sarnakaskan orakanja. Ima orohopaja monte de las olivas ukat sartawayje alajpachar. Pero hanir sartkasin wa Dios sataina. Humanaka Jerusalenan suit abjata. Hasta que kolyan chamaj alajpachat sarakaniñapkama. Y kunapachatej uka kolyan chamaj uka kolyan ajayoh. Humanak harporen hanej uka pachawa humanakaja. Wali chaman jata habhat. Uka kolyan ahay chaman pe puktata habhat. Hay uka pachawa kalt habhata como nayat testigtas. Jerusalenata Samaria orake hasta último día orak kama. Parla bhata kanancha bhata aka glorioso evangelio. Sasao Dios aja haitawayateina. Hay uka tawa Jesucristo na akaorakit sarjanja ukat tunga ururua. Akajuel capítulos 2 verso 28 ukakil katanakaja pokasewayateina. Munat hila munat amigo. Humateja kalwatan istas kstaj karonaka. Humaru munsma uñaist ella niña. Los hechos. Santa Bibliana, Hechos, capítulo 2, verso 1, ukatnera kataro, kun jamás pokasina, primeros creyentes na campe, kuntech Dios ajarsun kana juel profeta toque, de que hupaj warjataninio koyana hayo, uka koyana hayoa, hakeroh cambie, uka koyana hayo tukuye manso, uka koyana hayo tukuy humilde. Uka koyana hayo tukuy Diosano wawapa. Uka koyana hayoa realmente hakin almaparo istapi pekit kayukama. Enit ko sisinya aquí. Sinti ko sisinya ukaro nakaja. Entonces kamahlit oyanyani. Hechos capítulo 2. Verso 1 katnera kataro castellan arun akam sasao ata Diosan arun agapaj. Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual henchió toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo,
y comenzaron a hablar otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Gloria al Señor. Cúnjanos parqueyas. Aposento alto canja. Biblia siwa patak patungkani kreinti na kao suit abhan. Kun suit abhan hupanakaha? Hupanakak suit abhan wa poder de lo alto, Allah pachama. Kunan sa uka Allah pachama ha? Uka pe kolyan hayun. Dios api uka promesa haita tainah. Dios api uka promesa arsunewa tainah. Haniras Dios aka ora king kutkan uka nairja. Joel profetan la kaptoke con jamate kaltanyitak leit astanja. Joel capítulo 2 ukanja. Uka promesawa. Uka profeciawa pokasinja. Hechos capítulo 2. Kun tiklit awaitan ukar jamaj. Patak patungkan kreinti na kawa. Patak patungkan kreinti na karo Señor Jesucristo. Kolyan ahayo chama. Warhatanina. Uka kolyan ahayuwa. Uka patak patungkan niroh. Wautisana. Nina lahrana kamausiu sapap ekipatar porinina. Kunan sukaha? Ukas kan pe kolyan ahayo. Ahora kitis uka kolyan ahayo ha? Uka kolyan ahayo. Paz pa Señor Jesucristo. Yakipanakah, may sarukiraki intinta. Yakipanakah sakirak tanwa, aukeh yakawa, yokah yakawa, Espiritu Santo yakawa. Ay kam kimsar kama ki halaktan, Dios aroh. Masa pa Dios aki uthi. Uka masa pa Dios aste. Kupah trabajiu, ernakewa como aukama. Tiempo pana. Upaj trabajar aquí como yoka, como hijo, tiempo pana. Y upaj trabajar aquí como kolyanahayo, como Espíritu Santo, acá tiempuna. Kunja cosisiñas. Uka haniwa san monkiti ki kimsa Dios auti, haniwa. Masa pakiwa, Diosaj. Alajpacha, akapacha, luriri, kolyan sumaukih. Hisa. Acá tiemponja, walja hacha confusión, walja hacha con jamisnasa, Diosan verdadero arropat saraktavi uti. Tanto creyente nakana, tanto pastor nakana, y tanto kunaiman iglesia nakana, kolyan ahayo chamatja. Espíritu Santo isiktanja ukatja, chusarst jamao hakapje. Hanjamaki uka koyanahayoh, uka creyente nakan chumanakapan, hakjete akatimpunja. Uka tao creyente nakaj akatimpunja, totalmente llape tukuayhapje. Munata hila munata kuyaka, hichoro tiempo sanja, hakasi waitanwa, edad de la Odisea ukana. La Odisea tiempuna, la Odisea iglesia tiempuno hakastan hichoroj. Porque sigon kelkatanakan. Apocalipsis librona. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, uka capítulo nakan parchistoa. Dios aja. Pakalko iglesia nakat. Maisat satarakiwa uka pakalko timpunak, pakalko edades. Isapa timpun wa Dios aj manifestase ajayoptoque. Kisa. Porque pas pa apocalipsin parla rakisto utjatapa pakalko angelanak. Kisa. Pakalko angelanak. Uka angela nakasti hanyo Allah pachat hutir angela nakakit. Uka angela nakaha aka ora kinkiri chachanakaw. Dios toke tausat. Ángel uka alok san muneha mensaje loktere. Mas sumayatiawe loktere.
Isa. Yakaskiwa alakpachangkir angelanaka. Pero Biblia parlaskiwa pakalko angelanaka. Pakalko iglesian. Mensaje loktirinaka. Isa. Ukapakalko iglesia nakan sutinakapaste. Nairiri iglesia ukasatawa Éfeso. Ukamsi Biblia. Ukaroste Esmirna. Ukaroste Pérgamo. Ukaroste Tiatira. Ukaroste Sardes. Ukaroste Filadelfia. Y finalmente la Odisea. Gloria a Dios. Pakalko. Walwal amtasito walwal istata munata radio chukiri. Kitina kateja kalwatan istasipta radio tercer éxodo La Paz chukiago marcat pacha. Maya istata radio ribereña. Cauque radio te Huancani Perú kalograne katasi. Kumana kajuka radio pach istasipta walwal amtasita pakalko. Ukak Diosan hakawin na kapawa. Diosak siempre ponyo hakawin na kapan apnake uka hakawin na kapakalko. Kimsa, pechka, tunka payani, positunka, pechka, ukaw Diosan hakawin na kapak, ukaw Santa Biblia kilkata. Ya, entonces ukamaja, kiwasa kichaja kasi wayaktanwa tukuy tiempuna, munat hila, munat kulyak. Takaya ka nakak imantatanwa. Takaya ka nakahanyo kananchatakanti. Mejores pastora nakawa kanak imantapje. Hanyo puidipkit kananchaña. Ukatapi Dios aukej prometitainaj. Akatukuy tiemponja. Kita niña, ma profeta mensajero. Ukan lakap usasa. Aka imantatanaka kananchañataki. Hayo ka urunakanwa hakasaktanja. Munata radio chukiri. Humach Diosan wop hamach yatinya mawa. Humach creint hamach yatinya mawa aka Diosan arunakapa. Además, hiwasan nakaha Jesucristona esposa pa tatanwa. Hiwasan nakaha Jesucriston novia pa tatanwa. Creinti nakaha. Istirita toka. Inasa kalwatan humach ista primera vez. Uka aro. Esposa, novia. De repente humajakalwatanis ktasirachis kunaraki pachukaste. Novia, esposa. Munat hila munat kulyaka. Diosar iya o sirina kaha. Creyente na kaha. Untatatatan Dios toquetja. Como jupan noviapa. Como jupan esposapa. Gloria a Dios. Partas están akalwatanja, ¿qué es el Espíritu Santo? Conas koyanajayoja. Koyanajayoja paz pa Diosawa. Hupaj trabaja yo como aukama, como yo jama y como koyanajayjama. Acá tiempo Señor Jesucristo trabaja esquiva como koyanajayo, como Espíritu Santo. Hisa. Humajiati atate. Kunate ataque. Antiguo Testamento, Génesis, capítulo 24, Ukana. Ojalá humach lit asma. Humatech Biblia nistaj. Akalwatan hanot asisma. Génesis, capítulo 24, verso 1, katkaltasina takpach capítulo humach lit oyasma. Ma sumayati chabi ukanki. Ukan hapar chistoa. Mawaynampita, matawakumpita kunhamso panagkakasarasin. Waynak sutinino Isaac. Uka isakoste Abraman yo kapanwa. Tawakok sa tarakinwa Rebeca. Pero ka Génesis 24 kan parl chisto Dios ang runa kapah. Hupanakahani untasipkante. Hupanakahani inamorasipkante. Hupanakaroja, waynarosa, tawakorosa, paz pa Espíritu Santo, koyana hayoa, guian, apnakan. Entonces, ¿cómo kunas koyana hayoha? Koyana hayoh. Apnakaraki umachacharo, mawarmiro. Mawainaro, matawakor. Isa. Una pachateja, Isaac hupaja, kasarasin niya, orahanja,
tiempo hanja, Abraham sutin aukipaja, Abraham sutin aukipanja, ma mayordomo, ma uywatapa utjana, wali confianza, ukaste satanwa Eliezer. Uka Eliezer, uywataparowa, Abraham hopaja, ma hacha comisión churana, ma hacha responsabilidad churana. Abramaste Eliezer uywataparoja, Eliezer mayordomo, huparoja sanwa, humaj sararapita, wawajataki, Isaac wawajataki, ma esposa, ma novia takeri. Gloria al Señor. Abraham hupaxarakinwa Eliezer huparoja. Eliezer, kaukante hakasktan ukkanja walja tawakonaka utji. Pagano markam muyuntatatanwa, ukataipins walja tawakonaka utjij. Pero haniu mahtakanitate, ukapagano tawakonaka wawahatakja. Kaukir tawakonaka takij, laka espilyonakas pintata, kaukir tawakonakatej, warmika sin pantalonan, kaukir tawakonakatej nikutas chachamuruta, kaukir tawakonakatej, ukanayra chipchinakas hachaptayat pintsuta, ani ukakasta tawakonak takanitate, Isaac wawahatakja. Sasaw Abraham upaja, mayordomo Eliezer huparoj, ma encargo choraway. Humaj saratawa, kaukan kiteja, hiwasham Diosat parliri, familia cristiana ukaro sarataj, viajitawa, inas jornal viajichini. Saratawa, ukat tajanita, ma novia, ma esposa, Isaac wawahataki. Ukamawa, Abraham upaj kitasina, Kupana uywataparo, Eliezer sutini chacharo. Ukatawa Eliezer chachaj walwal istam. Kupaj aceptanwa. Kupaj iausanwa. Kupaj listukinwa takanyataki. Ma novia, ma esposa, Isaac hupataki. Mas que hayawiahi pasa, listukin upaj. Ukatawa upaj wakistasina. Viaje sarantain kaukanteja, creyente na kahot que Abraham ham Diosat parliri arsori familia cristiana. Ciudad de Nachor, Guajaypachanwa, inas jornal viajichina. Eliezer chachaja, tunca camello nak, preparte. Camello intatate. Bueno, aymar parltere, kilanak kuyakanakaj. Ukaniki untitanaj, dibuj tok intaraktano. Ukaj inti hal sutokin. Haya oriente Israel. Hayuk sa tokin ka ukantek Señor Jesucristo. Sarnakkan, crucificatakan, uksanakan uthi uka. Uka uywaj camello sotini. Iwasak asnitok untitanaj aksanaj. Caballo, mula intaraktano. Pero menos camello. ¿Ve? Pero Biblia siwa. Eliezer chachaja, tunca camello na kuakistasin, wali chamani, wali turunstata, camellos. Kun suka camello na kahloranja, uksatokinja. Kun kamasiwas tokinja, maas nitos na iratimpoj, karga na kapanja, ma mulasa, ma kawayosa, hakikipnakanja, hayu kamarakinwa, intihal sutokin uka camello. Hakapnakana, karga na kaparakina, etcétera, etcétera. Entonces Eliezer ukaja, Isaac hupataki novia takir sarkasinja, hupajaniwa chosa amparak saray munkante. Hupaj apawayanwa Biblia siwa, isinaka, kasta isinaka, kaukiri novia te hupaj ajkani, huparo kaukiri tabakotej, aceptkani, Isaac hupan novia pañataki, esposa pañataki, huparo regal pañataki, isinak. Inasa, paya, kimsa, puse, pechka isinakach, vestidos, señal, ¿no? Inas falda nakach.
Sarax na pollera na kach ay kwam intini yataki. Hani ukaki tupaj walja regalonaka. Corre basunaka, colque basunaka siwa biblianja. Ukamaraki uman kain kosasa tupaj appachana. Ukatunka camino na karupaj kumundana. Yast ukatupaj viagrantana. Novia takanyataki Isaac hupataki. Nos parcañajaya. Ukamo at Santa Bibliana, Génesis capítulo 24, humaj enteramente capítulo litam, alpach lisuayam. Ora sa hanikipi humaj litam puirktatej, hanipi tiempo churktatej Dios an aruparoj. Si tejan tiempo churkatas, kun hamara kumas chaman yasita, munat amigo, munat hila. Porque Dios aja Jesucristoja, arso aiwa, y haitaba isto kailkat aka Santa Biblia taipino paksiwa. Aka kailkatanak unyakipam. Uka kailkatanaka liyikipam. Istuyikipam. Ukankiw binyaha kanyah humataki sa sausi. Gloria a Dios. Kichorok alak adorno ki bib hapnaktan maininagah. Yakipanakahiyamas domingo ki mauk alak anak piskurt awaitan. Ani kay lugar apang kitanteja? Ukatapi chorok kliente kal yapiro waihej. Laodicea tiempo tan último tiempo. El Laodicea tiempo takih Dios aksiwa, ni tayaktasa, ni untuktas. Anukah yapitaw. Ukamat, hanich ukamaki, munata radio chukiri. Munata creyente. Munata Dios haría osir hila kun hamata sumaj. A veces parece que humaj domingo que wala kanak piskurt await pulbunaka Biblia. Y si man enteros ti, ni ma versículos lit awaitat. Uchanita humaj. Porque creyente na caja, sa puro ma textos lit asinyas. Unyata niya sa paniuyos na runakap. Porque ukan kaskiwa, minya kanyah. Alma sataki. Porque acá Santa Biblia haniu comparaskiti con acast libro pis. Acá kollan Diosan libro paja, kollan apuniu. Y kunate jukan kailkataki ukaja, viñaja konya puniu. Gloria a Dios. Entonces ukamawa Eliezer ukajsarante tunka camillompe, ma puchapataro poriwaye, inas jornal sarchina. Ciudad de Nachoru Carporiwaye, ma pujo pataropuri, ukaujan wahupaj. Diosat maitasi. Gloria al Señor. A ver, como ma cochumpi estaba ñani. Ora rato que sararaki, a ver, ma cochumpi montano a Diosaro, Dios pagartaña. Ma cochumpi, porque Dios ha cochonak taipin hakarakij. Gloria a Dios. A ver, monatjilata, uskawaya ma cocho, ucampio sario pa estaba ñani, ma alabanza. Munasir Cristo, nayalay ko aka oraken hat akasiwaita. Chanakaklay ko tus katatas un hasiwaita. Hansin kasisaw hawayapta. Chapi koronantes yakin patharu usk awayapta. Mauiwar un tataw, komawilam suwartawaita. Chanakak pampachain layko. Ukam chokhlinchat pachawa. Hati cruz epiwaita kayachin patharu Calvario koyor porinkama. Cruzan chakatat keha kakanyap churaraki. Cruzan chakatat keha kakanyap churaraki. Jesus sau ustami Allah pachkah kinmarka. Uka Jesus sau ustami
o magchito. Diosaj arunakapan hakanan chistua. O maas kichuiman hakir hakinakaw. Diosar unstap hanyan. Kang akia. Take altat cuy masampi makatap hanyan. Kuya payasin naps takap harakinyan. Upam cik hakas hanyataki. Kaya Allah pacemarkan ha, yakit kami ut kami. Kaya Allah pacemarkan ha, yakit kami ut kami. Koyan Dios ang kusisinya Allah pacemarkan kami. Koyan Dios ang kusisinya Allah pacemarkan kami. Koyan Dios ang kusisinya Allah pacemarkan kami. Gloria a Dios. Allah pasti saukih yupay chatapan. Isa, angkela na Allah pasan kochop. Ihiwasan nakas te akawarakit pachaw yusaroh yupay chanya saraki. Yusay kumak bendispa. Entonces, Eliezer upach pucho patar por esenja, Diosat maitasi. Upach siwa Dios tata. Akakamak por taenistawa. Nakutaway tawa. Abraham servirhan yo kapataki manovia takere. Ichaktatay kaukir tawakitay akanachur markat mistanjini uma aptasiri akawakaro. Ukat nayaksa tawakit umwakt ita. Ukat hupaksitani akahtat umah umtam. Kamilyo na kamaros wakt araki umtanya pataki. Hayo ka panay senyal tatah. Ahlitah Isaac hupan esposa panyataki sasaw orasyon toke Eliezer hupak Diosat maitaway. Kasi sinyo anicha? Apenas hupak kam oras ka na yast orasyon tuktay matawa kitaw ukayuro pas aptat umawayo niya pas aptat yast porintani. Dios aski chorata mis pachao seguramente. Eliezer chacharoh. Katupach abstas puchota. Yasta hupach wayhat asin yast utatok sartaway ma papaso. Ukapachao Eliezer chachakseja. Chuta wakita. Umay waktawayita. Ukatawakita kseja. Kun hanisti tata kah umach umtam. Camino na kamaros umtaer aquí. Gloria a Dios. Dios ako koras pa siya unyes tay kitinis. Kunakas tatawa kitanis. Isa ko panis po sa pah. Be? O kamao Rebekah. Rebekah sa tanong katawa kitah. O ka Rebekah katawa kitah. Eliezer upar umtay. Camilo nakar umtay. Oh, munat hila munat kuliak. Ayo kam maniran wa Eliezer chachak pamilya nakapampi parle au kipampi hila nakapampi tay kapampi hasta que pamilya siwa a ver Rebekah riskitanyani. Neka oint ksite hupach kaisa koroh hupach listo kite. Hupach saranyatake isa kupan esposa panyatake. Rebekah iskitatak siwa hisa nayak sarawa. Gloria a Dios. Kuna cosinhas. Ukah mach ebiskan monat amigo. Isaac ukah representaskan Kristoro. Rebecca tawaketas te representar aquí en Diosan iglesia paro. Diosan iglesia paktaki krente nakat formase. Uka iglesia wa Jesucristo novia pah. Uka iglesia wa Jesucristo esposa pah. Isa. Kung napatyatek Rebecca asipthan ka, Isaac hupan esposa pa niya takha.
Eliezer ukaja, ya está. Uka Camilo nakata, isinak regalo ayjana, mancañanak chorana, corre basonaksa, polque basonaksa, familia nakaparus kumaraki regalana. Ukatzti, Biblia xiwa, ma camil jarro, konhat atawa, rebikaj, esposo pam, katokere jotanja, casara siñataki. Vuelvo al entendido, caparte. Uka camelloja representaba chama, poder. Apocalipsis libro se va bestia, porque Apocalipsis wal hachakane katasig bestia. ¿Ya? 4 bestias. Wal han parlej. Bestia uka roja saimoniwa poder, chama. Camello nakaja, pusika yo tukaj bestia uka rekichai. Castellano. Kwaksaimonarekipe chama, poder. Ninkara sapxmaj kunas qollana kayoja, qollana kayoj maisatja, poder. Chamarakipe. Kun jamas uka chamaj alaj pachat saraktanirja, Hechos 2 ukar jamaja. Patak patunkan creyente na karo. Uka poder, uka chama. Qollana kay chamaj yast hupanakaro cambiana. Hupanakaro yasta tuktayana, Diosan wanakapa. Upanakaj machak lahra nakat parlapjana. Ukat hupatanakaj predican kaltapje, usotanak skollapje, hiwatanak saktayawayapje, gloria a Dios. Kits taki ukanak lorayaj, kolyan ajayo, uka kolyan ajayo este pais pa Dios awa. Kunapachatej kamaj rebekaja. Camellor umbacht anja, umtayanja, camello nakar sirviwayanja, ukama camelloa, epeniwayjanja. Isaac, esposo pampi casaras jañataki. Uka camino nakaj representando poder. Chama. Uka chamawa. Epini wayjanja, lomo bjar uka camello. Poder del camello. Rebeca roja, Isaac jupan esposa pañataki. ¿Con significa ukaj? Dichoro quitero sirtan iwasanakaj. Ani wasak siruktant ma pastoraro. Ani siruktant ichoro wasak kete akerosa. Iwasak servisktanoa. Kolyana hayor, Cristo. Jesucristo. Iwasak yupaistan Jesucristoro. Iwasak arktan Jesucristoro. Koistan Jesucristoro. Jesucriston arupao leitastan. Jesucriston mensajipao istawaitan. Kupat parlawaitan, kananjawaitan. Castellanot sa aymarat sa maski kunakas lahraña ni saya. Servistan Diosaro. Ukarrebik kama wakt askaraktan. Diosaro ha hachancharaktan. Sutip altoraptan. Uka Diosao kolyana hayok Señor Jesucristo. Uka kolyana hayo ichaja. Akaoraketja. Uka poder. Uka chama. Espíritu Santo. Uka akaoraketja. Aptaway gestani. Arrebatamiento. Raptun. Ukhay suyas ktanjaniche. Unat hila, unat kuliaka, kun suitan hiwasanakaj. Walhan están, no, ya hasta Dios hutani, Dios hakankiwia, Jesucristo no tanya pa hakanki. Claro. Kisa, hakankiwa. Pero kun hams abgestani. Kun hams abgestani. Hermanos, kunas qolyana hayok kamaja, qolyana hayoja, Diusan chamapawa, poder. Uka qolyana hayon, humnayaj totalmente chay chatañasao, bautizatañasao, creyente nakaj. Uka qolyana hayowa ma cambio choristan vida nakasaro. Uka qolyana hay chamawa, hiwasaroj transformistani. Arroz parrañataki, cochuñataki. Uka qolyana hayon chamanchataj, aniop encasqueñanit. Kun jamás ma antiguo cochoxej, hiwainch hakanch aniwas harkat. Hitsukam tukuistanij. Espíritu Santo, qolyana hayo. Entonces, kunas qolyana hayoja, maisat qolyana hayoja, poder. Chama.
Cualquier collana georte choro sirutan, coistan, alautan, yupaistan, palmanax palmetan. Uka chamao, uka poder del Espíritu Santo, acá ahora que absgestaneja. Caeriro. Porque airiro Jesucristo jotani. Umagleit amay, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16, 17, ukan para el chistoja. ¿Ve? Naira katja Kriston kir hibirina kao haktani. Machak cuerpon sepulturat mistapjani. Ukur kam hakaskenyan ukasti. Mach eftano akahiwiranchik cambiatanyani glorificata Cristo nanchipkama. Ukatsti uka kolyana hay uka Espíritu Santo. Uka kolyana hay chamawa. Apaway gestanej. Kaeriro. Kriston pi kasaras hanyataki. Hachasuma mancavero. Casaras herman cabero. Cena de las bodas del Cordero. Seja Biblia. Uka wajar por gestanej. Você sinyaria? Akaro na kapi imandatan, hukaro na kapi akatimpon kananchotah. Dios paispao apte akatimpon ma profeta mensajero ukatokeo aka imantat arunakaji choroh kananchasi kunaiman lahranakata. Kim satun kahila lahranakat aka orak pachan parlase aka Diosan arunakapah. Inayas de akalwatan pal asinipksmawa aymar lahrat. Take ay marlahra parla sirina kataki. Waliki umah istawaita. Radio Tercer Éxodo, Chuquiago Marcatpacha, Mayastata, Radio Revereña, Huancaniu Calugaratpacha, Take Perú Gilatanacataki, Dios bendispan Humanacaro Hachanachapa. Humanacan Gilatame hermano Lino. Kutir Sabadoa, Maco Timpis, Dios Ajanirot Caneja. Para el señor no cambio sanar una capa. Dios se como bendispan, pero no era catja. Montano arumtaña. Radio Revereña esterinaca. Se tejo manacaja. Acá collan arunak interesapsta. Ucampis todavía está en monapsta. Humanacaja haustani pjatawa. Radio Revereña. Acá jacoina capaja. 923. 29, 17, 48. Ukaha kuina karohaus aniphataj. 923, 29, 17, 48. Uka celular número na karohaus aniphata. Pilata Ángel Lucio Díaz Condori. Kuparohaus anipharakita. Ukamaste. Munata Kilanaka Culiacanaka, Radio Revereña Esterinaca, Maico Timpisa, Watasani Ucaujan Esterinaca, Inchupalla, Rosaspata, Wilquichico, Taraco, Pusi, Ucamaraqui Guancho, Lima, Asangarillo, Loriata, Copisco, Taque Ucalugaran Esterinaca, tal vez Ucamp Lugaranacan Estapsta, Arum Tanipsmawa, Maco Timpis, Dios Ajomanacar bendispan, Wali como na kahistapta. Ani arma siphamte Dios mediante hotir sábado. Hotir sábado. Nanakatakiste acá Chuquiago marcanja. Sohta wilta cantatit mistantanja. Pero humanakatakiste pech kawilta cantate. Humaja esfuerzo lord am sapa sábado nak istaña ka Diosan arunakapa. Acá Diosan arunakapa acá timpuna hakaskira arunaka. Alma mataki almaman mankapa. Saitapinya mataki, chamanjatanya mataki, munat hila munat kulyaka. Ukamah arum taraktan mayampisa hilata Simón Huanca Yanki. Tanto esposa paro o nakaparo. Dios ahumanakar bendispan. Ukamarak hasan lugaran istichisto ukapachaja. Pastor Román Callata o paros arum tawaraktanwa. Hasana grande ukauhana. Truelan hilata humah istahat. Arum taniwa ismawa. Ukampe. Kitina kating asistipta. Hasana grande ukalugarana. Kan kayo tichekma tabernakulo. Kitina katech munapjas mas bisitaño manakaj pastawayapjam, hasana grande ukana, isktasipjam, pastor Román Callata, ukawasarantaya's queja. Pero lugarana. Nanakaste katastano akachuquiago altupata lugaran hasuna Villahuayna Potosí, tabernáculo del Señor Jesucristo. Kitina katech istapta Radio Tercer Éxodo,
Kumanakaja, Dios pagat atapchtao, istapjatamat. Dios ampiki kamaja, patiri program kama. Dios bendisman. Jesucristo tatituste, sigon Apocalipsis 18:4 o karjamaste, akam sasao artaniptam. Markaha, mistson hapham, hanhupanakchik huchloraphamti.